imikino ibiri Arsenal West Ham United hanyuma Man nayo irakira Sunderland. Reka mpere kuri Arsenal n'ikipe ya West Ham. Information muri Arsenal Lene mu kiganiro n'itangazamakuru ati turi mu ibiganiro barembangije hagati impande zombi hagati ya Arsenal ndetse na Yurane Timba. Ati Timba ari hafi kongera amasezerano muri Arsenal. Ndavuga amagambo y'umuvandimwe witwa Mikel Arteta. Muri kanya umuntu avuze Timba muri Arsenal n'umukinnyi ufite yesura muri Arsenal. Ngiye uvuze Timba numva spirit y'insinzi, uwo mutima w'insinzi, uko kurwanira la baji ikipe ya Arsenal. Ko urebye Timba ava mu ikipe ya Ajax yaza asanga hari Ben White wari warakabye umwanya we, yari ari mu bakinnyi ba Arsenal nyuma ya Magalhaes, nyuma ya Saliba, bamaze gukaba umwanya kuko nimero 2 muri Arsenal yari amaze kugaragaza ko niwe mukinnyi ugomba kwakina. Ariko Timba yaraje arafightinga, arwanira umwanya, aza no kugira imvune, arongera agaruka uri kuri ya level n'ubundi yo kurwanira badge ikipe Arsenal. Abane babakinnyi Arsenal ikeneye ngibe yakongera gutwara Premier League, kuko abakinnyi batwaye Premier League ubwo Arsenal heruka kuyitwara ntago bavuga ko bari bafite wenda technique nyinshi ziri hejuru. Wenda nk'umukinnyi wakinaga uyu mwanya uribuka ko ari umusenagare Rola cyangwa Lauren uko wabivuga, nawe ntabwo yari umukinnyi w'umutekinisiye cyane ufite technique nyinshi, ariko nyine se iyo spirit, uwo mutima ufite wo kurwanira ikipe, izo mbaraga, iyo physically tuzana mu kibuga ifasha ishobora kuinspira n'abandi bakinnyi muri kumwe muri defense. Nicyo kintu cya mbere uitwa Timba arusha White. Ko kuri technique White ni mwiza, ariko Timba uko guhatana nyine, uko gushaka guhanganira umwanya mu ikipe Arsenal no gutuma ikipe Arsenal itsinda kandi biko ikomveka, ni n'umuntu buri gira spirit yo kuba icyo gitego niba cyabuze turajya kugishaka. Numwe mu bakinnyi bagufi bari muri Arsenal, ariko iyo bigeza muri cyagiye cy'imipira y'imiterekano, Timba ari muri ba bakinnyi tubona bakora AP bitaba iyo mipira y'imiterekano. Timba rero niba Arsenal ishaka gutwara Premier League, ikeneye abo bakinnyi nyine biteguye kuyipfira kugira ngo batware Premier League, Timba nawe iyo liste yazamo. Rero niyo mpamvu ikipe Arsenal nayo yagombaga kumwongera amasezerano. Ntabwo arongera kuko bari mu biganiro, ntabwo bari mu biganiro. Ikintu wenda umuvandimwe yavugaga nujya no kuri technique kugira ngo Ben White se technique z'abongereza zibarizi. Ura Ben White ni umukinnyi yurebye mu ikipe ya Brighton bajya kumukurayo, yari umukinnyi mwiza utanga ikizere, ufite iyo polyvalence, ushobora gukina muri axe, ushobora gukina kuri kabiri, ariko nayo bigaragara ko afite umutwe ufunze muri bukibazo yagiranye no batoza b'ikipe y'igihugu y'Abongereza intare 3 bigendanye no kumva yuko hari uwari we, kandi biranagaragara no muri Arsenal nturitwa umukinnyi w'igitangaza, ariko urashaka ko n'intare 3 z'Abongereza we wahaba mu buryo wifuza bitandukanye nuko abatoza bagutekereza. Nyamwara birebye aza no kugira ibyaga n'imvune ze zizamo, ariko niyo munabyibuka na Tomiyasu agiye hari igihe bakinishaga Tomiyasu bitewe na anje y'umukino adversaire bagiye gukina par rapport ya Ben White. Aba bakinnyi b'Abongereza bagira ikintu cyo kudahuzaho, bagira ikintu cyo kuba bararekura, bagira ikintu cyo kutagira ya combativity iri hejuru yo gutanga ibyanyuma. Nyine ubona ko hari akantu kaba kabura. Ni birabe ikibikwereka deja Tomiyasu biri bwangwenda kubera izo mvune zanze akaba injury prone, ariko nibaza n'umuntu nka Juliet imbere banahinduriye umwanya biraza koro. Timbere aratsinda, Timbere passe ya nyuma ni nziza, Timbere amushaka zamuka nagaruka usanga biri perfect, bigeze no mu ikipe y'igihugu abahora na Denzel Dumfries bimusaba gukora, ntabwo ari cyagiye yabagari wenyine. Rero ikintu cyari cyane ngiye ndi bereberamo indererwamo iremereye cyane niyo mugabo Andrea Berta ku kazi bari gukora, nge nta nubwo ndi butsindira umuvandimwe. Urumva nyuma yo kuza uyu mugabo mu bigendanye no kugura byo ntitubitindaho, abakinnyi yaguze nabangiye kurondogora, ariko irebye abakinnyi bari kongererwa amasezerano ndakuramo ibintu bibiri. Real Mahrez Skeri, urebe Tani Nwaneri, urebe William Saliba na Gabriel Magalhaes, usicyo bivuze. Niba Saliba wifuzwaga na Real Madrid ndetse na Paris Saint-Germain yongera amasezerano y'igihe kirekire, Gabriel Magalhaes wari wabaye mwiza umwaka ushize watwaye Saliba nawe yongera amasezerano, ngo abeza bacu twabasha kuba keepinga
kubera iki icyo turi kubereka nka projet cyangwa se nk'ikiri imbere mu buryo bwo gutwara ibikombe, intumbero dufite muri ekipe n'icyo umukinnyi yifuza buri wese ari ugutwara igikombe. ubu umukinnyi arareba akavuga ngo intoki zanjye zifite amashyushyu yo kuba batwara igikombe, kuko barabibona ko ibiri kubakwa biratanga icyizere. Ariko na Arsenal ikazanamo ikintu kivuga ngo ubu noneho na wa mukinnyi yakwizera akabona ko ibyo uri kubaka byatuma yicara agatuza akagira icyizere. Iyo mbonye rero ushyizeho umuntu nka Juliet imbere icyo bivuze, ndi kurekonesa akazi ukora, ndi kurekonesa uwuriwe aka kanya. Juliet imbere ni umukinnyi mwiza ukiri muto, kuri sezoze za mbere ntibisaba ko akina igihe kinini muri Arsenal. Bagomba gufatirana bakamwongera amasezerano, kuko ejo n'ejo bundi ekipi yamushaka, ejo n'ejo bundi ekipi yamutwara. Ariko tubanze na motivasiyo kuri we, twamaze kubona uri we, ntibidusaba ko sezirangira kuko uduhesheje igikombe ngongera amasezerano. Mentality yamaze guhinduka mu ikipe ya Arsenal. Yari Arsenal ubona ko irwana no kugira ngo amasezerano y'umukinnyi agere ku musozo wamwongera amasezerano. Ariko iki kintu cya performance, iki kintu cyo kuvuga ngo none tura Arsenal itarwanira imyanya, itarwanira kuvuga ngo twagiye muri Champions League tugera muri kimwe cya kane, na Arsenal ishaka buri gikombe cyose yakabaye iri gukinira. Iki kintu uragenda ukacyubaka no mu bakinnyi, umukinnyi akumva ko akwizeye no mutereka amasezerano y'imyaka 3, 4, 5, harande amasezerano y'imyaka 2 yari afite, nazazo yaza kugira ute kuyongera kuko yatangiye kwizera nawe ubwawe. Nibyo ngibyo bari mu biganiro hagati y'impande zombi. Mu minsi iri imbere tuzabona Timba yongereye amasezerano mu kipe ya Gunners. Baracyaganira ibintu byose ngo babishyire ku murongo. Aganira n'itangazamakuru kuri Gabriel Magalhaes yavuze ati turaza kureba uko bimeze, ntabwo ndishoka ejo azagaragara mu mukino mwiza afite akabazo k'imvune. Gabriel Magalhaes ati turaza kubireba n'abaganga kuko imyitozo ntabwo ari kuyikora neza. Turaza kureba uko bimeze. Gabriel Magalhaes ubwo ejo ni doubtful, ashobora gukina cyangwa se ntakine, akaza amasimbuye bafite West Ham y'umuvandimwe Nuno. Yagerageje ntago gugora, yagerageje uyu musore Pierre yaravunitse nawe ari hanze azagaruka nyuma ya international break. Afite Saliba na Mosquera. Saliba ni umuntu ashobora no gukina. Nanone iyo bavuze ngo ari doubtful arakina, ashobora gukina, arakina nanjye ndabyiteza. Adakinnye Saliba yayobora Mosquera, tukareba Saliba nayo muri bero. Ariko nanone agaruye Mosquera, urumva ko nta harakaru ukuntu yaba mwongera akamotivasiyo nyuma yo gukora iriya erreur mu match ikurikiye akamushyira kuri bench, akomeje akajya kuri bench. Afite ukuntu uzakantu nyine bimumanura. Uzakantu kamwe rega hari ikintu kimwe Arteta ngiye yakoze nemera. Urumva kuri Mosquera kuri match ya Newcastle, iyo urebye anje y'umukino n'imyatakira y'abari abakinnyi byari byagiye bimugora, bikamugora sirito kuri condition physique, bikanamugora cyane cyane mu buryo aba bakinnyi ba Newcastle bagenda baperimeta bahinduranya cyane cyane. Yazanye Jacob Murphy, Anthony Gordon ndetse n'uyu musore Harvey Barnes yaje mu cyane cyane n'aba batatu, yaba Jacob Murphy, Anthony Gordon ndetse n'uyu mundage Vortmed. Ko ni nacyo kintu bari abakinnyi bagiye bagarukaho bashaka ko batoza cyane niko Vortmed nakina guma muri boxi bizavangira aba bakinnyi Harvey Barnes na ba Jacob Murphy na Anthony Gordon. Ubona ukuntu abakinishe diho nkubera nk'ibi bintu umutoza Rizenirika kunda by'abakinnyi batatu baba mu fingara mu rubuga rwa adversaire, utamenya ngo ninde uri buryo uri bumoso ninde wataka. Iki nicyo Harvey akunda nakuri mutoza Edio, ni nacyo cyane cyoroheraga Alexander Zakakwatakira ku ruhande. Gordon ari muri boxi niko yemeze kuri Harvey Barnes cyangwa se Jacob Kayimaf. Urumva rero iki kintu cyaragiye kigoro witwa Mosquera, match iramurenga. Icyo nakundi Arteta yahise amukuramo kugira ngo bitaza no kumwica mu iyo pressure itaza kumuzamukana, ayimukuraho. Rero biranagaruka kuri cyo kintu uvuga ngo umukinnyi umweretse ko yaba match ye hari na match zitarize mu buryo bwo kugenda umuhujera. Okay, songira ngo nito ngibyo. Ikindi nuko uyu mukino ku isaha y'isa 16 no mukino wa 300 kuri Mikel Arteta ku munsi w'ejo. Bivuze ko amaze gutoza imikino 299 muri Gunners. Ejo aratoza match ya 300 atoza ikipe twa Gunners. Rene iyo mushize ku munzani Mikel Arteta reka iyi match tuyifate nk'iya 300 yo ku munsi w'ejo. Arteta avuze iki mu mateka ya Gunners nk'umutoza?
ese Arteta- umwaka turimo ntabwo ari pressure kuri we cyangwa ni pressure kuri we kuko igihe amaze muri cya kintu cya trust the process, mwizere process ibyo ndi gukora, munyizere, hari icyizere cy'uko ejo hazavamo ikintu kizima. Ariko njye Mikel Arteta mbona ari ni umutoza ukomeye kuko transformation yakoreye Arsenal ikava kuri ya Arsenal twabonaga ifite ba Metsosaka, ba Koscielny n'abandi bakinnyi bari aho ngaho, ukabona nyine ni Arsenal iri aho ngaho, ambition ifite nizo guhanganira za Big Four. Ubonaga nyine ni Arsenal ifite abakinnyi ba Socrates, nyine abakinnyi ba Rob Holding, abakinnyi nyine bari aho ngaho, ukabona ni ikipe iri aho ngaho. Ntabwo yaza ngo weekend imwe challenging Liverpool, indi weekend challenging Man City, ije no muri za Champions League hure na za Bayern Munich izi challenging. Ariko ubu ngubu Arsenal calibre igezeho ni kuri calibre yoko ya challenging Man City weekend imwe, kuwa kabiri kagenda muri Champions League gahura na za Bayern Munich na zikazi challenging, no muri weekend kazahura wenda na za Newcastle na zikongera ikazi challenging. Ni Arsenal imaze gukura ya Arteta aje nyine muri cyagiye cyo guhinga, wenda nabigeranya n'ubuhinzi, cyagiye cyo guhinga no gutera imbuto, none mukaba mugeze cyagiye none cyo gusarura. Sasa barasaruye cyangwa basigategereje gusarura, nicyo gihe kigezweho muri Arsenal, kandi ibimenyetso birimo biragaruka, birimo biragenda bigaruka, byongera binigaragaza. Tugeze muri Arsenal tubona iri solid. Wenda dusubiye inyuma tukajya nko muri Arsenal The Invisibles, hari ukuntu wabonaga Arsenal ikomeye kuva mu izamu, guhera kuri ba Lehmann, kuza kuri kabiri ba Rora, kuri gatatu hari ba Ashley Cole, mu mutima wa defense harimo ba Kambo, ba Sol Campbell, ariko kumwe na ba Koroture, hagati mu kibuga dufitemo captain Vieira, ari kumwe na ba Gilberto Silva na ba Pires imbere, ariko ipubona nyine iri impeccable na ba Tete. Iyi kipe y'abagabo ikomeye, hari ahantu igitego cyabaga cyabuze, ukabona kapiteni nka Vieira agiye imbere aragitsinze, Rora agiye imbere aragitsinze. Ntibisaba ko ari batiti babishakaga. Nicyo gihe rero nge mbona Arsenal igezemo, turi kubona ikipe ikomeye, ikipe ifite abadefenseri babiri. Ntitwerukaga kubona ekipe nka Arsenal ifite partnership ikomeye nk'iyi ngiyi. Twaherukaga kera cyane ifite partnership ku buryo wagira Magalhaes ukagira na Saliba icyarimwe, abakinnyi beza kuri gatatu, ufite option ebyiri z'abakinnyi beza, ufiteho Calafiori, ufiteho uyu MLS Lewis Kelly, ni umukinnyi mwiza wahazaza heza. Kuri kabiri ufiteho ba Ben White, ufiteho ba Timber, hagati mu kibuga ufite umukinnyi mwiza nka Declan Rice, ufite Espanyol ufite tara idasanzwe. Ni ikipe nyine ya Arsenal ubona ko Mikel Arteta ibyagezemo nicyo gusarura imbuto. Namundi Arsenal ndi kubona nge ari solide, nyine ni ikipe ikomeye iri guhagarara mu kibuga kabisa, ukabona ni ikipe ije gutanga challenge. Imikino 299 kuri Mikel Arteta, ejo aratoza umukino wa 300 nk'umutoza mukuru w'ikipe ya Arsenal. Byibuze buri mukino abarirwa amanota 2-3, afite win rate ya 60%, imikino 299, intsinzi 179, anganyije imikino 51, atsinzwe 69. Mu kiganiro n'itangazamakuru ati ejo no gutsira nta kindi kisobanuro dufite, nta kindi kisobanuro. hanyuma information muri Man U ntabwo tuyitinamo. Witwa Casemiro yagarutse, ngira ngo murabizi ko arafite karto mu nda yabonye kuri The Blues asiba match ya Brentford. Casemiro yagarutse. Amadi Diallo yarabuze muvandimwe muri famille, ariko nawe yakoze imyitozo. Amadi Diallo nawe yagarutse 100%. Ndumva Lisandro Martinez ari hanze, Nusair Mazirawe nawe ari hanze, Tirole Malacia umubare mu rwose amugare mu kipati garuka mu rugo nta kundi obuzi soko nawe yagarutse mu myitozo, ariko sindi neza ko sindishwa ko yakina ku munsi w'ejo. Yarukaga umukino muri Man U ubwo bakinaga na FCCB muri Europa, hari mu kwezi kwa mbere. Marasha Tirel nawe yagarutse mu myitozo y'ikipe ya Man U ku munsi w'ejo bakina na Sunderland. Imikino yombi
tuzagenda tuyikurikirana yose tuyibagezeho ejo ku Gusa tukiri isaha kuri y'isa Arsenal, kumi. akantu gato kuri Arsenal ni umukoro kuri Starboy wabo witwa Bukayo Saka, azaba ari match ya 200 muri Arsenal, atangiramo muri Premier League match ya 200 gutsinda igitego, azaba akoze amateka n'undi yakozwe na Thierry Arititi nawe watsinze kuri match ya 200 ariko aheruka kubikora muri za 2005 gutyo. Ubwo witwa Bukayo Saka dukeneye kubona wa mu Bukayo utsinda match imwe ebyiri eshatu hose aheka ikipe ya Arsenal. Kuri Arsenal rero nutwo tuntu turimo, ariko n'ubundi solution nimwe anagaruka yaratsinda nta ukaba nta kibazo na kimwe. Ni umukinnyi nge nkunda uburyo akora reaction musaba kuza ngo abanze yaraje arakundereza nta n'ikibazo Sangira ngo- kandi aba bifiteho. ni ibyo ngibyo. uwa gatandatu mwiza kuri Stamford Bridge, Chelsea irakira Liverpool, match y'umusifuzi Anton Taylor. hanyuma kuri VAR ndamubona Craig Pawson, umusifuzi wa kane ni Falai Halam. ku munsi w'ejo Nepo Liverpool idafite Arsene Becker, Georgi Mamardashvili arabahagaze mu izamu na defense imaze iminsi ikora amakosa, ndavuga hagati ya Virgil na Ibrahim Konate. umutoza Arne Slot mu kiganiro n'itangazamakuru ati ntabwo ari kosa cyangwa se ntabwo ari amakosa ya Ibrahim Konate amaze iminsi atuma dutsindwa, ahubwo ni amakosa ikipe yose muri rusange. Defense ifite amakosa menshi iri gutsindwa buri mukino. mu by'ukuri intsinzwi kuri muri weekend bakinaga nande Brighton na oya na Crystal Palace Crystal Yarabaye Palace. na- hagati mu cyumweru na Galatasaray. Aya makosa ya defense ya Liverpool idafite n'umuzamu wa Arsene Becker, biteguye gute match ku munsi w'ejo na Chelsea idafite Cole Palmer. ya Chelsea nubwo idafite Korpama n'ibikoro bukomere bwa mediane yabo cyane cyane kuri Enzo ndetse na Caicedo. Ntekereza ko n'umutoza nabonye binashoboka ko Andrei Santos ashobora kuzakinana na Caicedo, Enzo akigira imbere ku 10. Ni ibyo nabonaga abasesenguzi bagarukaho cyane. barabihera he wenda ubwo barabihera kukuvuga ngo Korpama adahari, ese ubwabyo ninde muntu wakwizera ko aza gukina muri mediane akaza gufasha ikipe ya Chelsea kurangiza mediane ikipe ya Liverpool, kuko uko twabyita kose turabigarukaho. Ikipe ya Liverpool mediane yabo irakomeye, ifitemo option nyinshi cyane. Rero Korpama adahari kuvuga ngo urazana rimwe na rimwe bavuga ati Jean Pedro akina 10, ariko yabihikinaga uko n'ubundi Liam Delap ahari, ariko Delap ntawe uhari, nta wundi mwataka bafite. Emma Junior wahita umwizera kuri iyi match, bisa nkaho n'ubundi azakomeza mediane umutoza wa Chelsea. ubwo biganisha ku ikipe ya Liverpool. Umutoza kuvuga ngo Konate ntabwo ari ukora amakosa tuganisha ku gutsindwa n'ikipe yenda yose muri rusange, ni diplomasi y'umutoza birumvikana, backing umukinnyi we cyangwa se akomeza kuba hafi Ibrahim Konate. Ariko Konate twagiye tubigarukaho, sindibona bitindaho kuko usanga ari no kutwara iminota y'ubusa. Konate ntakiri wa wundi kuko twagiye tubigarukaho. Konate twari tuzi w'imbaraga, Konate usohoka agakina umupira wa mbere, Konate wiyangaje mu madueli bigatanga freedom no kuri Van Dijk, Virgil agakina cyangwa se agahura n'akazi gakeya. Buriya abantu banajya bibeshya ku bintu bimwe na bimwe. Buriya na Virgil van Dijk kenshi wasangaga hari akazi yakoraga kenshi wenda ku byananiye aba bakinnyi, yaba aba fullback bombi buryo ni umuso Trent na Robertson yewe na Konate, ugasanga Van Dijk Virgil afite imbaraga zo gukina ahe na humwe wenda mu wakazi kananiye, ariko nureba neza cyane Van Dijk Virgil ntakiri wa wundi. Icyo ni ikindi kintu cyo kumenya. Buriya Konate yaza kuba wenda ari muri meforme, Van Dijk Virgil ari kiri on top, buriya byari koroha kuvuga ngo uko byagenda kose nibakuremo witwa Ibrahim Konate. Kandi namubyibuka Ibrahim Konate yabaga ari mwiza ku buryo nibazana Jarrell Kwanza, nibazana Joe Gomez usanga bose baza bakamuhagarira iruhande akabayobora neza kandi akabatwara ibintu bikagenda neza. Ari nabyo byatumye Liverpool ubwo Van Dijk Virgil yari ahari byatumye kwizera Ibrahim Konate, cyangwa se no kwizera ko Van Dijk Virgil uwo mushyiraho wese biri bugende neza. Byanatumye bagwa mu mutego ubu ngubu ari nabwo bari kwishyurira uko batarashatse undi mu defenseur mukuru w'umugrand joueur wakabaye yunganira witwa Ibrahim Konate, kuko bagomba kwakira ko na Van Dijk Virgil atakiri wa wundi nawe imbaraga ze amakosa ya hato na hato, icyo nacyo tugitekereza.
ikipe ya Liverpool yo kumutoza Arne Slot amakosa yatangiye no kuyakorera he? Amakosa atangiye kuyakorera mu buryo ariko arinya ekipe buri uzi ko ufite ibibazo muri defense yawe, wirinda ko mediane yajegajega cyangwa se na atake ikaba itari butanga umusaruro. Kuki mbivuze? Uyu mugabo yagize atya aravuga ati ikipe ya Liverpool yangira komerekana nge na Freedom kuri Rani Jiro Gravenberch abahorandi usanga ari ababora. Ababoro kariya abagabo bizewe cyane mu buryo bwo gutanga imipira, gukina umupira, bafite skills ziteye ubwo. Arne Slot twibuke ni mwene wabo wa Gravenberch no muhorandi. Abahorandi ni abagabo bizerwa cyane mu buryo bwo kuryoshya umupira. Niba urekuye uwitwa Rani Jiro Gravenberch agakina yisanzwe yajya imbere, ukanakorerera kuri match runaka isaba imbaraga, ifite abamediateri b'imbaraga bafite condition physique iri hejuru, bagusaba ko muza kujya mu madiweri, ukirengagiza umuntu makarista, ugabanga uteretsemo Curtis Jones, unateretsemo Szoboszlai, ubashyize kuri Gravenberch. Ubwo ndashaka kugaruka kuri match zimwe na zimwe bagiye batakaza. Nimureba neza Crystal Palace muze kugireba muri mediane yawe, nujya kureba kuri ekipe ya Galatasaray, Mario Lemina, ni Lucas Torreira, ni Ilkay Gundogan, wumva icyo iyo mediane ifite kiremereye ni imbaraga. Kuko Torreira si umuntu ufite tekinike nyinshi, no mukaseri mu byibuke nubwo atsitsa afashe ku butaka ariko afite imbaraga z'umubiri. Mario Lemina byo ni urucabana. Ujya kwibagirwa umuntu nka makarista rero ukazana Curtis Jones ugashyiraho na Szoboszlai, cyangwa se ugaterekamo Florian Wirtz, wimye ekipe balance mu buryo buri physique no mu buryo bwo kujya kurwana za ntambara z'imbaraga. Ayo mayerere umutoza atangiye gukoreramo kenshi cyane bigendanye no kwarinya ekipe. Umutoza Ernest Rutter ikintu agomba kumenya nibyo waturuna effectif, ariko uturuna effectif par rapport ya adversaire ugiye gukina nawe, ku buryo uvuga ngo niba ari Curtis Jones nkeneye kuzana uyu munsi. Iyo urebye shape y'aba adversaire, ubwo ndavuga mediane, ukareba mu buryo bw'imikinire, ukareba mu buryo butandukanye, imbaraga n'ibindi byinshi bitandukanye, nibwo uvuga ngo ngiye gukora icyo bita guturuna effective. Yego. Formation kuri uyu mukino, ekipe ya Chelsea ifite ibibazo bikomeye cyane, ntifite Cole Palmer-Germain, nifite Trevor Tom-Charoba, nifite Tosin Adrabioyo, nifite Levi Colwill, nifite Liam Delap, nifite Dare Esugo, nifite Wesley Fofana, nifite Andre Santos. Nibaza ikibazo kimwe Rene, defense yose kuri hanze barabigenza gute kuri wa gatandatu? Defense yose iri hanze pe, iri hanze, ariko n'ubundi ni ugukoresha abafite, ni ugukoresha abasigaye. Tom-Charoba out, Tosin out, Levi Colwill out, Wesley Fofana out. Ninde ujya muri defense kuri wa gatandatu? Basigaranye amashara, basigaranye umuntu witwa nde? Benoit Badiashile. Namashara sutseho Trevor Tom-Charoba, Tosin Adrabioyo, Levi Colwill, Wesley Fofana bose bari hanze. Icyo bigusaba nicyo bita gucomeka umwambi gusa. Ninde ukira muri defense kirana na ntuza? Na Benoit Badiashile. Barashyiramo Kaisedo, barashyiramo Reece James, barashyiramo nde? Kapiteni agomba kuza. Enzo Maresca angara rwara umutwe. Arajya muri academy. Araterekamo Kaisedo n'izina. Kurindisha abayizakana basara abana bo muri academy. Anchiampong, Josh Anchiampong, na Badiashile. Ni Josh. Josh arakina na Benoit Badiashile. Niyo baba basigaye. Kukirera na James barahari. Mwe ajya kabiri undi akajya gatatu. Icyo kisi ikibazo 11 ba Chelsea ba Enzo. Nta kibazo kiri kuri atake kwibaza nako kuri defense kwibaza ngo ninde.